שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השבב בדרך Televisi Israel siarkan berita di mana para perempuan negara itu yang tawanan oleh Hamas diperlakukan manusiawi. Pengungkapan perlakuan baik itu diungkapkan oleh warga Israel, diisyaratkan para sandera mendapat perlakuan baik, sopan dan santun. Kemudian semua permintaan dari tawanan diberikan oleh Hamas. Keterangan itu menjadi informasi yang sangat baik untuk warga Israel menepis tuduhan-tuduhan negatif dari pihak yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Sampai berita ini ditayangkan, pertempuran antara pejuang Palestina dan Zionis Israel masih terus berlanjut. Kendati demikian, berbagai kecaman dari negara-negara Islam untuk Israel terus berdatangan. Hal itu lantaran Zionis Israel jauh sebelumnya diduga telah mencaplok terlebih dahulu wilayah-wilayah milik Palestina, kemudian melakukan berbagai macam intimidasi, bahkan di tempat peribadatan. הייתי בשדות החרושים לכיוון חיר בחזה. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת ב$2.5 מיליארד, והיא לא עזרה כלום. והמונים הסתערו על הבתים שלנו, עיקו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו, לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים, וזה היה מהלך מאוד מאוד כואב. אחר כך הם הביאו אותנו לפתח של נערות. בדרך ששכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השבב בדרך מכות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. אז לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו, השכיבו אותי על אופנוע על הצד, בכל הזמן, וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר בחזה. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר